بله تماشاوان انهجام در باسی استانبولی ببین هفسروکی شاخ استانبولی هدف فرحات جمیوانی من استراتژیا هدف هر وها جوینات فاقا کدو آزادی جی لگل که فرهاد میقصه بکن سلاف بوده که فرهاد نها ایرو دو جوینا کدو آزادی هر وها جوینا و ماسیاش شالیجی بری و دیچه اف ده هفت هشت ساعت جی بردوام کی جوینا وانا لی جوینا اتفاقا کدو آزادی گرد دست پیکی ده بپرسم گلو دی جوینی ده مجارین سرکه گوهاتن گوتو بیشکرین چی بو؟ بله جبو همو گله مرا سلاو و رزه خواهد دشینم ایرو بله راست لسر اتفاقا کرد و آزادی جوینکی به تایبت هبو دوی جوینه ده هفسروکین ما و برپسیارن که پارتین دیتره یکو اتفاقا کرد و آزادی ده جهد گرنه به هفرا جوین و جبو پیشروژه هم لهم جبو تکوشین و جبو کو پیشا محل بجارتن تین سروان گوتوبش بکنو ریاکی دیار بکن سرو هاتن وکی ام دزانین شمرا آگاهی کو شمرا هاتن به ارینی درباز بود به جوینه ده به گمان گلک خال جل هاتن و درینی قاش کرنو جبو کو به هزکی خورد بکوین هل بجارتنه سر ریاخوه ناو نشان ریاخوه دیار دکرنه و گلکی خال و مجارجی دوی آوایی دهاتنه نقاش کرن لبله و ام بجم تا نقاشن که ام جبو رای گشتی را ام پارو بکین تنه اون بریاره کو به هفرا به هفکرن و به اتفاقه لهمبر پیکوتین کو AKP مهپل سرو عدنگاری دن مشاندن لهمبر ایرش وانو و کیماسین کو دخلنا دو عدنگاری دا یک بریار یک سوز لهمبر وان برخوابدن و دو همان دمادا بتکوشن که فرهاد نها يعني وسا ديار دبك وكي بلوكاجك برفرح لهم بري هدف ايجود درباسي جياني دبي هيا ايرو او اليكاريا خزينيكو gerek bu hedefe hatibana rekirin hate bloka kirin yani الحمبري وان كرياران سكنا هدفه دخوازم işte بپرسیم بله راستی جی اف نت ایروتنه بریارن کو به حقوقی در حق هدف دا در حق مداتن گرتن نه ایروتنه اف بریارن هاتنه گرتن aslında ev emtkarın 7-8 sala ریشه کی به ناوبر لهمبر هدف دین مشاندن دخازن هدفی çok hedefi بدن şkandın دخازن تکوشینا هدفی بدن fatsandın asteng bikine rastaqina geleki aslında serve ve şerin o bu avayda vaki tişteki ne kavmetin بدن nişandın جبوجي رهبر ما بگره حتی شهرداری ما شهرداری ما بگره حتی پارلمانتری ما هفسروکن ما انگشتی دوی به واجوی دا راستی به حقوقی وان هاتنه هبونا AKP MHP مخابن ایرو لسر تنکرنا هدف دتن مشاندن وکی دجمن شخارات دیتن و هدف دهوره دا هبتن شوارا آستنگه هدف هر تم ده تکوشینا خو خورد بکتن به هیز بتن او پاشت دچنه جبو جی آرمان جا خو یک امین کرنه هدف و جبو کو هدف که فرهاد هر دوی چرچوی داشته بپرسن گلو کن باور دکن مطرسیا گرتنا هدف هیا پیش البجارتنا یا احتمالا که مازن هیا ایرو işte به بریاره کو بجم تهیلا آبوری دا بجم تا دم کرین بریار و در بریار او نشانه کو پیشرو جامدا یه بریاره کو گرتنه هدف بدنه
وسطت خوی کرن çünkü استراتژیا و چه دبی گر تشتکی وسا روده استراتژیا و دبی چه کی استراتژی بله yani ev bejinte 2015 were hela em ji xezînê mafê digirîne. Ji 40 sala em bi gelê xwe ra em ditekoşîn. Em bi gelê xwe ra li ser piyasekirîne. Me bi gelê xwe ra kampanyên xwe yên hilbijartinê pêkî natine. Stratejiya me zaten diyara HDP pêgirtinê jî em ji bo tevay gelê xwe ra dibêjin. Bila bihêvî nebînin. Rê û rêbazên me hene, planên me hene. Ji bo ku îrada vî gelê di parlamentoya da biditin bê temsîl kirin, hemû amadekariyên me hene. Ne tenê rêyekî, çend rêya jî me amadekarî kire. Ji bo wê jî bêguman ev têkoşîne awayekî herî asta jûr da bêtin meşandin. Kekê Ferhat niha berî qasî deh rojan hev peyvîna min li gel hev serokê HDP bi rêz Mithat Sancar hebû me bi Kurdî qise kir bi qasî nîv saetê partiya dêv bernameyek pêşkeş kir di wir de daxwaza fermîkirina zimanê Kurdî jiyanî ziman îro cîgirê serokê partiya Saadetê di bültena Kurdistan 24 de got ku zimanê Kurdî divê bibe zimanekî fermî çareseriya pirsa Kurdî divê zûtirîn demde peyda bibe gelo opozisyona Tirkiye nihad nêzîkahiya zimanê Kurdî de bi taybet pêngavên pozîtîv tavêjê erênîtir tavêjê yan jî ev propagandayeke hilbijartinê ger nirxandina te duê derbarê Belê dengê te qut têtin herhalde di hêla şebekê de piskirek heyekek. Yani wekî min zanî di hêla zimanê Kurdî da ji bo ku bibitin zimanê fermî û yê perwerdeyiyê da HDP çawa difikiritin? Ez barim pirs ev bû heker pirsa min ew bû opozisyona Tirkiye jî kekê Ferhat opozisyona Tirkiye partiya dêv û partiya Saadetê jî hin pêngavên erêniya vêtine gelo ev yek bangeşeyeke hilbijartinê ye tu çawa dibînî an jî stratejiya xwe guherand. Belê rastî jî yani hem li hêla stratejiyê da bitin ji hên ya jî ji bi dil gotibin jî tiştekî erênî em wasa dest dikirîne. Yani ev wekî ne li tûfekê ji bo gelê Kurd wekî mafekî mirovahiyê ye zimanê Kurdî bibitin zimanê perwerdê û bibe zimanê fermî. Ji bo wê jî aslında em kêm dibînin van gotin em rastî jî bêjîne tinê ne wekî opozisyona Saadetê an wekî deva divê ku van gotina pêl bikin divê ku opozisyona herî bêjin te ya mazin wekî CHP jî divê ku vêhilê de hin gav babêjin û hin gotin pê bikine. Ev yani ev têkoşîna ku ev çend sala tên meşandin ev çend sala 10 salan tên meşandin aslında ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdeyî. Ji bo wê jî yani yek bixwazitin dengê Kurda bigiritin yek bixwazitin Kurda bigirin alîkariya xwe divê ku van mijara da got gav babêjine lêbê tinê ne gav avetinê bigotinê serlêvkirin ev dibitin divê ku pêşa rojê da wekî tahdûtê vekî bidetine em ê vê bikin em bên ser desthilatdariyê em van bikîne divê bi vê awayî gel jî îkna bikin gelê Kurd jî îkna bikine partiyê wan jî divê ku îkna bikine ama herî dawî em bêjîn tiştên erênî ne divê ku hêj bê ser ziman di hilbijartinê da ev gotin belkî hêj pitirtir em bêjin te bêne ser ziman. Belê spasiya te dikim kekê Ferhat Encû hev serokê şaxa Stenbolê HDP ji Stenbolê gelme.